Namhlanje ngizokhuluma ngento yaziyo. Yabo, ngihlezi ngikhuluma ngezinto ezehliswayo kumina. Whether ziqhamuka kumina, whether ziqhamuka kuNkulunkulu, I do not know. I make it a point ukuthi ngikhuluma ngazo ngoba uma ngaleso sikhathi mengivula umlomo kwehla lolo lwazi, there is always a reason. Sila emhlabeni sinamehlo kodwa siboni. Sila emhlabeni sineyindlebe kodwa sizwa. So it's very much important ukuthi ngalenkathi uNkulunkulu edeliza something, speak of whatever he gives you. Noma ngaba ubani ke lo bekhuluma ukuze kubonakala ukuthi who was behind you, let it out. Some people do not share what they hear, what they see, because they do not want to be located or be seen ukuthi bakuphi ngokomoya. Every day I make it a point ukuthi ngiyakhuluma without caring so much ukuthi how many views and likes I get. I don't speak for you, remember. I speak for me. Reason being is I make sure ukuthi I do my part uNkulunkulu angibekele wena emhlabeni. uNkulunkulu mengipha umlomo, kukhona abanye abayimungulu. There is always a reason engipha umlomo. Uma uNkulunkulu engiphe amehlo, there is always a reason abanye beyimpumputhe. That means kumele ngiwasebenzise. If uNkulunkulu engiphe indlebe, wangipha zonke izinto enginazo, I must use it for God's glory. Like today, I'm doing it for uNkulunkulu, but angikhulumeli to impress omunye umuntu. Which is why la namhlanje ngifisa ukuzokhuluma la ngesiphiwo, isiphiwo somuntu asisoze santshontshwa omunye umuntu. Bengakuvala, bengakuthwebula, kodwa mina ngikwazi ukuthi sipho saNkulunkulu, when it's the time siyasebenza. uNkulunkulu sibekile ikhathi la esizosebenza khona. Uqala sikhulise, aphinde futhi asiqinise, asifake emlilweni ukuze siphume sesibengezela njengegolide. So ngalenkathi usebenzisa isiphiwo sakho, ungambuka omunye umuntu oseceleni kwakho ukuthi esakho usebenzisa kanjani. Sebenzisa esakho isiphiwo ngendlela yakho ngoba uqhamuka kwijeni obekwe uNkulunkulu futhi ugijima ipath noma ibanga lakho, hayi lomunye umuntu. Most of the times uma ngithatha iphone la ngikhuluma, I know kunabantu abanesingisi esihle esami sibaliwe, but angiyazi ukuthi into engifuna ukuthi uyizwe uzoyizwa. Kodwa I do not look at that ngoba ngiyazi ukuthi ngiyongenzele lutho lokho kuzongiqeda amandla kakhulu. Kunabantu la abakhuluma ngama topics are relevant, kodwa I don't look at all of that ngoba ngifuna ukuthi ngalenkathi ngikuveza lokhu uNkulunkulu akubeke kumina. Some people are thirsty for something new, something that is full of God. And the way uNkulunkulu engimbona ngayo, nengimuzwa ngayo, nala ngidlula khona, nengimkhuluma ngayo, kunabanye abantu who are waiting for that. So mina uma ngifisa nje ukuthi ngifane njengoba abantu befana on the internet, that means uNkulunkulu wami akuyeni lo uNkulunkulu engimbona individually, uNkulunkulu wepublic ngendlela embuka ngayo. uNkulunkulu uyafuna ukuthi simbuke ngendlela eyahlukile. For example, abaprofeti abaningi uma bavezela isimo sakhe babemchaza ukuthi unamehlo ayilangabi lomlilo, unenwele ezimhlophe, gqoka umhlophe, hlele ehlaleni sobukhosi, but akabonakali kahle. Abanye they say this and that and this and that, but bonke labantu bambuka ngendlela engafani mebe describe nendawo ahleli kuyona. Ngizama ukutshela ukuthi uma uNkulunkulu kwambulela, umbulela wena. Omunye umuntu uzothi na uNkulunkulu umbuka kanje kade akaboni lutho, akamazi uNkulunkulu. Just nje ukuzama ukuzenza ukuthi ufana nawe, unesiphiwo njengawe. So ngalenkathi uNkulunkulu ekuphi isiphiwo, there is always a reason. Ngifike kuhleli abonje abafundi, kuhleli nje abavangeli, abelusi, abaprofeti, abapostoli.
ngibona ukuthi sekuhlinelweni la hlinelwene ngoba manje kubangwa iphi ukuthi esaba esingcono esaba esinamandla esabani that is effective and relevant. Mina ngumuntu most of the times obukeleka phansi ngenxa uNkulunkulu inyama yami ayidala ngayo, but I'm unapologetic ngalokho. Uma ngizoza ngizokhuluma ngoNkulunkulu bayathi nangu-ke lo asimlaleleni. They don't have a choice. They don't have a choice ngoba bona babanga ukuba better. Angisho ukuthi bonke banaleyo mentality. Mina ngizobakhombisa lokho kwami okudelelekile abakubukayo, and imajority yalabantu ngicela ukukutshena ukuthi bavele behlale besho ukuthi I know siyambona uNkulunkulu kaSizwe. uNkulunkulu kaSizwe involves wonke umuntu and uthinta wonke umuntu ngendlela yakhe. Ngizama ukukuvezela ukuthi mzalwane yabo emabandleni uma kugqame umuntu oyedwa nabanye abantu bazosika iphethini kuloyo gcine sekushunyelwa ngokufana. It's okay ukushumayela ngendlela uNkulunkulu akuphe yona nokufundisa ngendlela uNkulunkulu akuphe yona nokuhlabelela ngendlela uNkulunkulu akuphe yona. It doesn't have to be the same. Nokuprofetha iy'limi ayifani. Mina umfundisi owayemphambi kwami uma ekhuluma ngey'limi, mina nganikezwa iy'limi different. uNkulunkulu ezonginikeza iy'limi wangitshena ukuthi sizokhuluma ngey'limi, sengizoprofetha wangitshena sengizoprofetha, and iy'limi zami zayihlukile nakulela gatsha noma lela bandla ngikulona zayihluke differently. Kodwa-ke ngokuhamba kwesikhathi kwambuleka kumina ukuthi no ungafuni igift yakhe ifane neyabantu. Angisho ukuthi uma abaprophets behlola isiprofetho sakho kumele singavumelani nemoya yabo. Angisho ukuthi uma abazalwane behlola ukuthi umi esisekelweni yini kumele bengakuboni, cha. Kumele uJesu wakho ebonakala emuhle ephila, singamfake. Akumele ufake uNkulunkulu. Ngiba open and transparent kubantu engikhuluma kubona ngoba nami ngumuntu. Kodwa-ke angikuthathi lo ngikufaka ekhanda ukuthi ngumuntu. Ngiyazi vele ukuthi into engiyenzayo kumina nomunye uyayenza kuyena, okusho ukuthi I do not really have to fear umuntu ophila emhlabeni because we are all the same, sakhiwe ngenyama. But into ebalulekile la ulo Jesu esikhuluma ngaye okuyena osenzela umusa endleleni. So if sizokhuluma ngoJesu la kumele simveze uJesu esebenza kuthina. Yazi uNkulunkulu indlela ake asebenzisa igift yomuntu, athathe umuntu ophuzayo wazi ukuthiwa wisidakwa, akamsebenzisa uNkulunkulu kuthi laba aba-right obabona belungile uNkulunkulu abayeke nje ngamabomu, asisebenzise isidakwa sibone sihlabelela emngcwabeni, sihlabelela isidakwa. Ubone sisukuma isidakwa sithi ngiyamazi mina usibanibani besihamba naye ukuthi sifakaze isidakwa sithi noma ngingajwayele esontweni, kodwa-ke ivesi engalibamba lithi hayi ubona umuntu eqeqebula amagula, abantu abahlela abakholwayo abavathile bengasetshenziswa kodwa setshenziswe lo onganakekile. I've been in a place whereby abantu who were ready to be used were not used. Wasetshenziswa abantu abanganakekile kakhulu. That is the God we serve, who has no respect of man ukuthi umuntu ubani nobani noba. uNkulunkulu obathanda bonke abantu ngokufana, okwazi ukuthi iy'ngane zakhe ezakhe. So uNkulunkulu mozoya kuyena with the mentality yokuthi you are well known, une-influence. uNkulunkulu akahambi kanjalo, which is why he asked for David. Bekhona abantu who were capable, but he asked for David who was anointed to be a king of Israel one day. uNkulunkulu ubuka inhliziyo yomuntu, which is why umuntu emsebenzisa. So right now siphila esikhathini isikhathi uSathane asicontrola ngale ndlela ukuthi he's able ukuthi abawise abantu abakholwayo. If ungabambelelanga kwigift yakho uzoshayeka phansi. Angididekanga mzalwane.
ngithi mina bambelela kwi-gift yakho. Umbambelela kuyona, usika iphethini kuJesu. Ukusika kwakhe iphethini kuJesu ukuthi izwi alikhulumile uhlale kulona. Mase ubamba igift yakho. Yabo nje mina ngazi kahle ukuthi igift yami ukukhuluma ngoJesu, ukufundisa ngoJesu, ukushumayela ngoJesu, ukuprofetha ngoJesu. Ngiyazi ukuthi uma ngase kuthiwa ngima ngoJesu ngeke ngiphelele into engizoyisho. Mina I can't compete nomuntu ohlabelelayo. I can't compete nomuntu ojwayele ukuworshipa, even though I can do that. Kodwa ngeke ngikwenze lokho ngoba mina igift yami ile. Ngiqonda ukukutshela ukuthi mzalwane, for you to know God, isipho sibeke kuwena, sincelise, sondle ukuze uNkulunkulu uzokwazi ukumbona. So in a nutshell ilokho ebengifisa ukukhuluma ngakho. Nginganda kodwa namhlanje ngizoma la.